February ni somni pasari kumsang ni somni panga hania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan buk le thau a chau chanchin thara kan lu main kan video like le comment te milo pek sak le thau turin kan ngen chau ani tuntum chu Israel chanchin lamatrangin bul hantan ve thung teang Israel-Hamas in kara in ka haina thuthung stage 1 chu ahun chung tur zo to ma sela second phase kalpui tura in biakna lotin na halom lawa heti role hian hindona ro chu chun zom halani rilawa Israel US in a putangin Hamas hoten an mi khren jinga mithirwang pali chu Israel kuta hanon hlan leta heiwang hian Israel chuan mitangin thlengton na chu kalpui chun zom hani donani ti an puanga Palestine mi Israel tanina tangmek ta chu chhozalan chun zom hani don hani The Guardian in report and pek dan chuan Hamas hoten Israel mi han khren rong pali hanron thon chua te hi Israel kuta hatheng towa ti chuan chanchin kan buat sailai hian Israel chuan Palestinian mitang thren khat ta chu a chua zalen to boka Hamas hoten han mi khren jinga rong pali Israel nena hanron hlan te hi International Red Cross Society ten ron phurin nizan zanlaya pel nuwa khan kerem salom lamatrangin hanron tlan lu puya Israel point Palestine mitang han chua zalen tur phur tu convoy ba so ta chu West Bank khopui Ramallah thengin han thlen pui to bok ani ti chuan Palestine mitang han chua zalen tur te hi Red Cross kuta Ramallah khopuya hian an hlana Red Cross hian Gazalam panga han phurlu tur Palestine mitang chua zalen tur han kuta han tong to te hi somli le pathuman ni ti Israel media diharet chuan han report bok heti role hian Israel chuan Palestinian mitang hi heichau hi han chua don lawa an chua zalen tur Palestine mitang zavel chu Egypt sarkar kuta han hlan to boka Egypt media ten han report dan chuan ramdangin heng mitang za han chua zalen te hi an rama om tura an pomhalo chuan Egypt a hian anom ri donani tin han report ani heti role hian Reuters chuan mi zaruk le pani zat mai Palestine mitang te mitangin thlengton na hostage release deal phase 1 han kalpui chunga Israelin a chua zalen tur ta chu tunkar jur top ni hian chua zalen tura beisai hania mase heng mi zaruk pani te hi Israel sarkar hian a chua zalen vek donem tiro chu engma hret chian thei alani lawani hanti Israelin complain anaya wangin Hamas ho te hian mitang an ron chua zalen te hi mitangin hlanton lai vela thalak chu anrem ti talawa Hamas hoten han puan zardan chuan an mi khren han ron chua mi pali te hi soma manzur te sachi dan te ohat yahalomi le idzak elgarat te han ni tin han puang zara mase IDF te chuan heng an mi khren ruang han ron chua zalen te hi tungen ni ti finfia na halom thailawani hanti Israel Missing Families Forum te chuan thu chua ron siam jui ngalin Hamas hoten an mi khren ruang te han ron chua zalen jinga sachi dan hi anman lain haladamani ti an puang zara haruang chau Hamas hoten hanon thon kirta ka wang hian Hamas firfiak polte kuta hren be ani laya thi hania Hamas hote hian an that ani an rin thu han tlang zar bok The Times of Israel in report an pek dan chuan tuntruma in ka haina thuthlung le mitang in thlengton na thuthlung han siam hnuaya hian phase 1 kalpui chung hian Hamas hoten han mi hren zinga mi somthum pathum ta chu Israel kuta hlan hani towa mi somni le pangate daminan lo hoa mase lungche thak takin mi pariat ta chu an ruang chau Israela aron thlengta ti chon tun thlenga mitang in thlengton na kalpui to chin ba khechu Israel Hamas hoten na in biakna phase 1 kalpui hun chung tur po sei hanram temo second phase kalpui chunjom le tura Inremna han nei thaile thailawa hain hat to donane hantibok Hamas hoten han mi khren rong pali hanron chua te hi chanchin kan buat sailai hian forensic exam han nei mekka thren khat chu an ni na confirm to hania ti chuan an mi khren ruang an ron thon chua jinga pakhat ohat yeholomi hi France le Israel khole tuini na nei kop mania French President Emmanuel Macron chuan Hamas te thilti rap thak tak nunron rap thak hanlan tirna barbaric act hi kanti to pangayani hati Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu point hetianga Hamas hoten rong taka kan khole tuite han thathi ngai dam thei anilawa
Hamas hote ngai sakna rap thak to ka Gaza anthisan luang hi athonin aluang don lo ati hetianga Israel e France sarkar hantin rimna chan hi Hamas hoten han mi khren ruang han ron chuate endik na forensic result chu tlangzar ania France le Israel khole tuini na nei ohat yehalomi le Israel khole tui idjik elgarat ta chu Hamas hoten han khren lai hian nasatakin han ngai sa han thatani ti nem nge ani The Jerusalem Post chuan Israel e Hamas win kara hian Inremna thuthlung phase 1 hi posei thei beisaina asang lo hlea heti rol hian phase 2 kalpui tur poin Inremna aum thei rin hanilo boka heiwang hian Hamas le Israel in dona chu Hamas firfia khote hanin phan hiamani lo chuan hun reilo te a chunzom le ani ngei harinomani anti The Times of Israel point Hamas hote hian thu chua hanon siama an mi khren te la chua lo an kolmek te chua zalen ani theina tur kongom chun chu in ka haina thuthlung phase 2 kalpui tura Israelin an rot na hapomanga yani antia heibaka hian firfiak pol hian Gaza in ka hai thuthlung hi kan zom tha atho ni na chungchanga in bek na nei le tur poin tuna hian kanin peirang towa Palestine mi huaisan tak tak te Israel tanin tangmek te chua zalen ani theina tura phase 1 chunga mitang in thlengton tura Inremna lom to sa chu hun tiam hazo to wangin kanti to pani anti voin chamalam panga he thu chuan siam atang hian Hebrai media chuan Hamas hote an huang tau hle towa Israel han wawani antia achan chu an thu chua hian Israel hian atho nina tana in biak na tran mai lo chu du than tur choice dang han nei lawani tin an thu chua hian an jek lang ani heti mek lai hian Israel President Isaac Herzog chuan Israel mi ruang pali Israel in alo donga he thilung chet thak takawang hian Israel chu athin lung hana tak zeta anram chung Israel ange han rong phu mani turero hi chu an chung ta tan thamwon na henge mo chen chu awmani mai thaya mithi ruang thenga Hamas hoten han ron chua hian Israel chuan an mi khren zongjong te han chua zalen thainan hian kan thei top kan chuani ti anem ngeta mase heng ruang an ron thon chua zongjong te hi humanitarian case vek ania Hamas hote hian hei hi han lo hriat kadua an vain an mi khren zongjong te an thiemo an damemo chua zalenin Israel kuta han hlan vek turani hati kan video kal to lama kan ron report to Israel mi han ruang Hamas hoten han ron thon kirte kha Israela mit tuinen han William mek lain Hamas hoten rong takan tha rong palin haron deng zui lea The Times of Israel chuan Israel mi pui thin lung chu hake somani hantia heti rol hian in buk tok lo tak main Hamas firfiak polten han phu tangin dan bo chatu Palestine mitang ta chu chuazalen an nia West Bank khopui le Gaza han thlen nuwa te mi pui tam tak pung khomin Israel diriam chunga limau thom nen han lo lom thungani hanti US President Donald Trump po haron tongrang hlea Israel sarkar chu han duanga chaturin signal haron pe hanideu bera mitang an ron chua hun hi US lama chuan sarkar tharadin lomnani pa forma cabinet meeting masaber han nei laiania ti chuan he meeting a hian President Trump chuan mikhren tam tak te lakir hanitowa mase voin hian rong pali haron lut le ta anchunga thil thenga hian karlungoi lo hlea mi puiril rup po hanatak zatani Israel hian athil ti tur chu arel hangai dona firfia khote hian thralai ten thata tarle kumupa te han that boka chu mai chudu tok lovin no sen thangin han that boka heng thil theng kan hu hi mi hring thil ti po hang lawa sakau ham tak thil tiang mai ania chu wang chuan Israel hian enge ti don ti chungchanga hian thutluk na hasiam mai turani hati Israel bawruak aso sang zol til tiala phase 2 kalpui tura Hamas hoten han thil phuta Israelin apom thaimialo thil haum nol boka Israel-Sipai le hanral thuam zongjong te Gaza border le lampang Israel lam side ta han chua pui vek turania ti chon zalen takin Hamas hote hian Gaza hian in tuai tharle hi an thil tumber hania Masha chu tiang thilathan chu engtiklai main Israel hian arem ti don lawani tin The Jerusalem Post chuan han report bok haiwang hian Israel-Sipai ten Gaza han lu chilleang ti hi thilrin hlelom lo tak anita ani engponi se US President Donald Trump cabinet meeting masaber hi han thil zui taila he meeting hi sarkar na han siam nuwa
US President kai khroina hnuaya full cabinet meeting hanai masak ber ania he meeting a thilang sar tak chu federal sarkar ruangam lian tak mai chu ti te tania Democrat lam thop tu media ten han soi ware mem chu cabinet minister tetranga rotna le thilsoi hatam vaklawa mase cabinet minister nilo Elon Musk chu he meeting a hian hatel vea President Donald Trump tilawa chuan thusoi tamber chu Elon Musk ani anti US federal sarkar sumhanati tlem dan tur chungchang tele federal sarkar hnuaya trulowa na thok tu hanlak tau tawang chi tangkai silo te pai thena federal sarkar hnuaya na thok tu ti tlem hantum na konga Elon Musk kai roi dot hian ruam man na han siam ta chu March ni sompanga ma malak dan tur han ruam man na te President le cabinet minister tenena hian thelut turin han khretir bok ane cabinet minister ten rodna rang han soilanga President Trump chuan han rodna ta chu tha hati thu ha soilang boka tichuan President Trump hian Environmental Protection Agency Administrator Lee Zeldin chuan he department noya na thok tu ta chu za somruk panga thlangin ti tlem thei ania chutiang chuan malak tumme kani ti asoya President Trump chuan hei hi thil thatakani tin afak lebok ani tichuan Elon Musk chuan financial year khat chungin US federal sum manral thin na chu US dollar trillion nilain ti niam antumani ti apuanga heiba ka hian he meeting a hian Russia le Ukraine chungchanga European Union te enroll dan chu soilan ani boka Elon Musk chuan Europe ram te hian sum tam tak mangin Ukraine an tran puya Masen tran puina sum ho hi Europe ram te hian an hulet levek donani hatia French President Emmanuel Macron khan Oval Office a khan tran puina sum hi chutiang chuan kan hulet don lawa US in tran puina pe kang thau hian kan pe ni tia a soi rol khan lon mangin an pek thu ha soilanga chung lon ta chu Ukraine hian an rul nge yangai dona mase Ukraine hian engtika ma hetiang sum tam tham tak hi rulle na tur anei don lova Europe ram ta chuan han du thu samber chu in dona hi local zel sela Europe ram sang ten tran puinan pek chu an chun zom zelanga mase he in dona hi kum khoin haum don lova remna siamani lo chuan atawpa in dona rap thak tak mangin a mor boka ti top mani don tho boka chumi huna chuan Europe ram ta hian Ukraine sumle paini lawin Ukraine rampung thren sang te anin semdar lawang ti soithei ani lawa chutiang ani lovek chuan Ukraine leilung hausak na zongjong hi anin semdar vek donani hati tichuan President Trump chuan European Union member ram sang te hna tanga US sa han bungrua han laklu thina tangin chia tarif zasom ni panga han la donani ti asoinon lea he block European Union hi US sa hroi tu kal to ten US din mun so ngena turatan chawa an din ania mase chu thil thaber hani lawani atia President Trump chuan khatiang hun kha hatop toa tuna chuan thutluk na kansiam toa chia zasom ni panga kanlak saktur hi officialin puan thuai hani donani hatibok heti meklai hian azias chuan report an pek danin President Donald Trump chuan Ukraine President Zelensky hena NATO member ni tuma NATO zoman tumna chu thaingil mak turin harhilani hantia naktuk maya hian President Volodymyr Zelensky nen hian White House sa in biak na hanai dona mase hein biak na hanai ma hian Trump chuan Ukrainian NATO zom in tumna hi in thaingil atulani ti hi karhil don chewa kangai dan chuan hindona lo chua chante Ukraine le Russia in mu thiam lo na zongjong a hian thil zongjong a habul tum tu chu NATO zom in tumna hi ni hati hebaka hian US Defense Secretary Thar Pithexat chuan North Atlantic Treaty Organization hian Ukrainian anpolron zom atum ve na chu dokana titop ngal turin kaphu tani hatia military lama trangrol pol lian tak hi Ukraine hian azom harinom lawa chu thil thleng lo top turani hatibok Defense Secretary Pithexat thusai chungchang hi President Donald Trump nena hian media ten angai dan hanzota President Donald Trump chuan Defense Secretary ngai dan hi thil dik tak ani harinom ani kumtam tak chung NATO chuan Ukraine hian NATO zom thailo ti hi hanlo soifo to thina kei point chu kapom puya mase tuna hian NATO zom tura malak na thar haumani chuan lo thailo in US chuan ado dal dona US chuan Ukrainian NATO zom hi kanthil du ni lawa
Russia in Ukraine au be hi kan thil du ani lo boka leftist democrat ho ta chuan Russia leilung ho sakna le Ukraine leilung ho sakna te tam tak US hian a chhor tangkai don ani tin min puwa ma se chu chu kan thil tum le kan I tani lowa kan du ber chu mi pui tam tak thi na hindona hi ti to pani hati hemi chungchanga hian Democratic Party hroi tu te han lo tong chok nual maya Democrat Senator Senate Foreign Relations and Armed Services Committee a Democrat Iowa tel Jin Sahin chuan President Donald Trump hian Russian President Vladimir Putin le Ukraine President Volodymyr Zelensky tenen US Russia le Ukraine tenen hian ram leilung ho sakna in sum don ton na mangin hein dona hi ti to patumani hatia ti chuan thil tumber chu mineral rights deal ania chu mineral rights deal chu ansiam thaini chuan Russia hian engtika ma Ukraine hi harun harinom tolawa chu deal chu Russia le US in hanhlok pui beranga Ukraine in hlok na antel tlem berdonani hatia ma serem na siam tura in biak na chu engtiang point kalpui sala Ukraine din mun siam thatle na turatana in dona ti top na tur kong hani phot chuan chu chu hathawek ani hati engponi sala remna kongjonga in biak na chungchang le Ukraine in dona chungchanga Europe ramtain rolna hian bowruak ati sosang zela European Trangrol Sipai te Ukraine peacekeeping force atana thon lun tum chu US le Russia chuan nasatakin hando dala mase tun thleng chuan an thil tum hi an thul don ani ti puanzarna halom lawa chu chuan anghong lian tak pakhat taumta Russia thurol pui North Korea chuan Sipai han thon bel don ani ti South Korea National Intelligence Service chuan hanon pungjarta ani NIS tia hansai thin South Korea Intelligence Agency te hian Russia le Ukraine in dona North Korea Sipai liamtor tam tak anom to nuwa Russian Sipai te tranpui turin North Korea Sipai tamjok thonlu antumeka Sipai engza chiange anthonlu don ti chungchanga pingyan chuan zir chian na hanai mekani anti hello kanom paltakin pingyan hi North Korea khopui hani tichon South Korea NIS hian report anpek zeldan chuan tuntha February thatir lampanga khan North Korea hian Kurds biala Ukraine Sipai te beila turin Sipai tlema zong halothon beltoa mase tun truma hanthil tum danero hi chu Sipai tam tham tak thonlu turin ruam manna hanai meka Europe ram trangrol Sipai te Ukraine hanthon lu tani chuan Russia chuan chu chu hadu lo wangin beila thaitur khopin Russian Sipai te chu nasatakati chak angai dona chumimil chuan North Korea hian Sipai hathon lu donani tin South Korea National Intelligence Service chuan report antebok ani tichon North Korea Sipai te Russia tirlu hi khovelin hasoi selngot thailawa achan chu kumsang ni somni pathuma khan back to back summit anti chu North Korea leader Kim Jong Un le Russian President Vladimir Putin ta chuan nain military lama thoho na tur chungchang hansoi duna tichon ni kum June tha khan hemi chungchang bok hi hansoi dun lea in biak na nei chhauzelin nikum kumsang ni somni pali November tha khan international law noya Inremna thuthlung lian tak mai han sign ta chu mutual defense treaty tin North Korea leader Kim Jong Un chuan hatlang zarta hani chu mutual defense treaty chuan hange tum kanti chuan Russia nen ramin ven himpuiton tura Inremna thuthlung hani deuh bera Russia hi ramdang tu te point nekna na zawk an peni chuan he mutual defense treaty noya hian North Korea Sipai le ral thuam te rang taka chechok ve ngal turati anita North Korea khoitu chuan Russia khoitu chuan North Korea ha khoyani ti na anita deuh ber ani ti chuan Russia chuan Europe ramten Sipai hanron tirlu tani chuan engflek noya pom sela Russia chuan thliar hranna hanai don lawani ti halo soitoa thilang chiang ta chu Donald Trump kai khroina noya in biak na manga remna kong an zon hi a hlo chama Europe ramten an Sipai te Ukraine hantirlu tani chuan Ukraine in dona hian Asia khomol pui thlengin anghong don ti na ani heti rol hian President Trump chuan heng thil zongjong hi thlenglo turin thaitop kan chua Russia chuan in dona ti to padua Ukraine point in dona ti to padu boka chuwang chuan in biak na hi lotling takin kan kalpuyanga in dona top sanin remna le muan na hatheng ngei don ani hati